mampon je di asante mampon ti di ne wo yenkuro mu ne wo yenkuro akesie mu ne etese mampon eyekuro mampon yekuro ye bae no mampon MP abebo mampon oh nya wona bae a mampon traffic light abaha na traffic light so bru wo traffic light so pon MP no bia o ti ma bebo boama traffic light so bru aje so blue ena wo wa na so yellow sa na ise nya adwuma na opese o ka na nya adwuma no sa me pa kire nti yempe obi a twene mampon kanko ho adwene mampon puntu ho nti nipa NDC beyi nipa MPP beyi no enye obi a odwene mampon ho wo bete sautie Ebusu ma me na wase Ensamra GH report so on Facebook GH report and on YouTube nso GH report me ne Achipalato eguso edidi enkomo na achi is back Ebusu ene yedi enkomo no atwa wuramu ewo Asante Mampon development kame akoyese yaka akire ye pa uyi schools ahodo a atwa Mampon ehia wo nse den ho bibia o Mampon biem ensese party in power the NDC and Achipalato akwakoye communicator and dey say etimi ene ndi nkomo na woni ye bo enkomo 1 or 2 edifo achi menea akwaba me da se menea ya said ye biem wende menea na apom tisen me ho den pa achi ene enkomo ye wuramu Mampon okay do you think say Asante Mampon ehia a new MP okay answer na me comments so no me chia GH report atifo ni adofo nyina yankopon nhiro bibia na ba chia me commander baako COP Dr. Saibu Garba me ne onim say papa na yobi a se mpediasa wotu mabunufo wow efa nubone ho police ni ya omon twe omon mfiri nubone ho na tramo ni ready abaako abeka fa na ready de bia wotu otu mabunufo efa ho no na wo yobi a se mpediasa obu nipa wo de ni die ni ebu esafata ma nipa bia wo ma nipa nsu no so obi ho a woye commission of police say afena obemma na battery so akasesem ne patapasem papa na ntisa obi oblan ho ase e de ma nipa bia yakopon nhira Mr. Garba na onka no Mr. Garba bia obia no ye cha pa obo adwuma menua Mampon meka se MPP modie kamu hia sebe mpedo se candidate fufu ka na mu maintain no kwakwa mpletwum sapon Mampon ye maintain MPP mu ankasa na meka ba oban DC mu ene Ghana for dia se Mampon dia ye combination of NPP and DC se to be da kasa mu de mu keep no na ye boga nso ba ye ne sebe mpedo asa obo Mampon man pa Mampon MP abebo Mampon oh nya wona ba ya Mampon traffic light abaha na traffic light nya adwuma oh eso bru wo traffic light so bru da Mampon MP no bia otima abebo boama traffic light so bru aje so blue ena wo wa na so yellow sa na ise nya adwuma na opese o ka na nya adwuma no sa me pa kire na nya adwuma se nya adwuma na me ka se oh so ya de odi bia ba ni nyuma ni bia wa ye ni bi na mi ken odi bia ba Asante Mampon traffic light so bru Mampon so ni je se o de traffic light ai de aba me nua Asante Mampon ka yikura agidin pa yi pa uyi man chefri wa ahini a eso Asante Mampon ahini na no kwasema wo munya na se yem politicians ene yem pisa ba nyina fa Mampon se nwa abere na bere nyina no wonye sika ebetuam de madarigita asa dia ka nyina ye nkran setena ane mpoatwa kasa bia ense se finipa numu ye de eba tadu bra e wo se Mampon hia ni wampia obetima bebo ebo Asante Mampon ankasa okay ni wampia na wo ba no so no because onye the first time a ye to abade mo obi a boga ni so from 1992 bepem date sure wano so no ye ni wampia nipa na wo ba no sebe impeders na adwene be ya adwuma na wo badwene Mampon because me kaza ni wampia as a new wampia je se yemfa ni mfufuru anya de emra ba adwene de ensa ye de tia ne tie yeah enti yempa obi a na adwene ya adwuma na odwene Mampon ho adwene Mampon kanko ho adwene Mampon puntu ho
University wa ha sei. Training college mienu na wa ha sei. SS maako 4 na wo kroma sei. But busa se nnwuma ye sign wo kroma. Waka se mu. Nnwuma ye sign na wo mampon kroma sei. Ebi ni ho. Enti yempa mpia wo links a obepa nnwuma kira kwan, obeba mabunu ho atomo, mabunu ho ha omo, derefo ha omo. Enu bi na sisi yepe. Se wo yam pipi ni o, so yan bi no me mfa ho. But the American se mampon kan ko betima yeden akoyi. Mampon je agidi Asante mampon eti din ne wo yenkuro mu ne wo yenkuro akese mu ne etese mampon. Kuro mampon ye kuro ye bae no nyasa ne mu. Eniama setie because din de wo by mu adwuma nkasa enkoso sa. Ente be sere both MPP NDC nyina 2028 ebetima bana se NDC ni betima ba be wini Asante mampon seat because ebi asida ebi si last year since 1992 to 1996 NDC nyini sunyani is for the first time NDC tima to aba and as a Ghana for sunyan for tima to aba the man NDC for e sunyani abonteso since 1996 it's bibia timisi ntini pa NDC beyi ni pa MPP beyi no enye obi a odwene mampon opem mampon punto kamampon ke wo factory ba ko bi na kai adwuma okuruma akura kan adwen kan kire yeso kan mure yeso obi amfo obi ho mampon ase so nti me no kan say hia new face ndi hia but say hia new mind adwenfo fra na say adwen fita nipa no beba be somunya mumunya na be somo no okay mampon tadiem park boys na say odi hia hwem through wonya t-shirt wo dey tadiem park no emaye oba bi ba na no ya oba agara money sa na ode 14,000 so be park ni yi gada na poor to tin no koye so ojaya na no wo dwane ko US chi asema na kai obi sika ba no wo dwane masment na kura gu tadiem park o sisi am na o kase oba be se oba agara money me sia na ka se ma me ja bro for sem na haya Asante mampon hanya English amamfrum Dija gala mwana yeah fuck you man sana men sana dija park no ban can fuck you achi o mesiano o kasi woni mana so ka kire obi oh me na me di nkoma me fina no say fuck you man ni asem ano de fuck you sa gala mwana sana utunifo me ka kire say haya Asante mampon hanya English amamfrum nti wonya blow for sem no na so be ya adwuma na wonyai but two baller 1-2 be and one to waja you said wapen baby afa kwotena US abia na kopetuli MPP abato okruma dia asa akwa yese se mpadu asa wunya sika no betua ma delegate last aji oba no oba on which ticket opese oba wa MPP di mu so opese oba be prema se badwani ewo MPP di mu okruma se na wi anya me 2028 no MPP 14 is fira oba be flag MP ewo Asante mampon ase ene se o sha se woyi bibi na me bona baso tutu bola na wo na ye fensen park ya anyen ne sia ma mo sha ye bo onim se tutu wo park mi no but Asante mampon boys ne se yin hwede ye pebe bia baby papa ye betima bobo so keke MP edi 12 years no kon third term na chinya na bosofo da ho bosofo de wo ye ho no amamu no bosofo ko no mo na esakola na mo bobo wo so kama roma mu no mo boso bo kama ana ode na tia besunsum so sense last year enen kura ne nya ba bi mo bo kura bi na wasi wajaya na wa last year na wonya ye se last year besi te bi o mo fra obi be ka so o mo fra ban mu na ufla ban mu ante ka hata so untimi ada na wo ye say ya twa budget ato se fa ye wo ya de na fi se fa won se fra ban mu MP da so ye MP ne common fan ban so de be school dan ya emfa won so tia ban mu na won tia ban mu because every ayibia na ma common fan da o so de hwe won kofo ne o manfo ene mansini a wo ye de wo mu nti emfa won so fra ban mu na won fra ban mu exactly tadem ye ntima anya Roman school mo so ankra na bobo so nkaka so a masa de na tia ko hata so ese no kra na enkra no say so munya ba bi mobo omo bobo asore de chi no wa four post bi no de si wa de abo mampon hia mpuntu mpon hia nkoso na achi obi be ka say in that case na ye kan da ho ne pitches awodo ye kan MC so Robert na wo play
Okay, yeah, MC oba 3 months kura anya nyere ya ma sem bi sisi no ba obo no modin kakra ma wa kire se common fan kakra ba nti wo on say bibia ye nkatasem because wo koye se kwan nye asemasi bra bagi sika wo koye kwan wo ya ebe wi akire no ya be boss bo de wakokọ kwa jelo nti bibia ye nkatasem oye so onya contractor no ye contract agreement because mate say akwan bi ya mano kilo ayi bi a wo say wade ye mampom patemo ndi wo say wa hye ye boa ana ho ba say se mpedua so obeboa oti mampom buntu ayde akoyi mampom apa na tuma pa ayde afra so no na ye MP sa ye MCU ana be yakubu na ye MP sa ye MCU because mu busa say MP wa me se won na no be yakubu Sasa wo de ye ni MP ono na be yakubu MP ni MC nyina no no na say pressure awuro no there was MP akwakotena baabi ana ono ankasa afa ono be yakubu 3 months say 2 months ofiri ko 3 months chese otimi mu se wo buni pa ankasa wo de ni die ne ebuo sefata de mo bibia so ya akora wo so ye panyino ye wan bibi wo kuroma bra bi ko no ho se oba ba cha no wo se fa so na me ba beda MP wo free me na me so wo kuroma me odin me so wo kuroma so wo free so mani pa na fele ogusu MP ko ogusu dia na wo me se wo kuroma de ni nyina se wo kuroma Sembe ono be yakubu ko Mario o sha mani o sha kwa no nya MP right there be no MC enti ye ncheke say was akwode ye ho ye wadani mu ho ana ye wo city MP ana wasi mpa kro ye dey me sini pa kro o sha to no down ga yenso won suma na nka yenso mba ma chero o pam no ma na ko ye na wo ye sure say yi be sa wanya forma sa akwode be wanya forma obetima ye current one nti nipa kro nim ana baba bire nso ye dey nim so ba sa akwode de onya sa ende mintimi nkyere ba sa na nipa kro ka nipa kro radio station de bo ni radio station o TV station MPP party na nkasa sa ondo ye member keke a wo do say ne samboard da so isi krom nipa kro na o kekasa ende mintimi nkyere but eden ya atiefo de behu okay ento na bo yakubu ye bona baso na adwuma pa na adwuma so a wo ye de boa sante mampon na migidi say da kyan kwan mabie ni akiri bia wona beji mampon afiri nkoso mo wona beyi mampon afiri amane ne ohawa ye wo mu a sebese mampon hu tete omo mmre bi atwema mampon esu tete ahai wadi ni pa minu adwuma eye na wo ye yakwa parliament dia na obi akwatena ho oyeda but ye ka se nya adwuma no dia enya wampi koda ada want to MPP koda o kuruma want to MPP koda o parliament o frasa asante mampon MP asante mampon MP wow want proceedings ko so no wada wada Kevin Taylor kura sebese ko ka se mana miamia no hwe ama headquarters nyina mana miamia no hwe ama sebese mbedu ase wa fam wada nti ugo da o parliament obeda watimampon ha wona de akọ parliament am so wo sa hawo ampon so na niam anko ye here new face new mind disi am no kase seriously hwe okoje to abla kwa no wo opposition but hwe niam o twende ko constituency hwe ato force no mu ni enya obi sata no mo opposition no ni enya obi a wo ye second deputy foreign affairs minister wontima mfo okra ba kwa nkwa abrochire okra ba kwa wontima mfo na nkwa abrochire ka mabuni ka de wanya hwe amma wase kura na ese anya mmo no kro no mabuni yemfa mo breye mo sunye mo tete ai wo da famino miense bi tu kwan kwa abrochire ehu se foreign affairs ministry baby adui utimi di nkofo we ko mampomfo nipa be 50 100 say achi dia wo kan bebebe nyina no bebisa say now either say the sitting MP obeto aso contest and say on contest ya ye ntimi nche but NDC no hwan na modern ne ba be counter no and say odin ba be challenge NDC amonyo kuo no se mpadu asa ansa na ebetimi ahu se asemese na obenten na eba no yakwa re-election ne yakwa branch yakwa form ho no ne yakwa to abade agi form ho fo no ne form branch no yewia ne aba constituency na branch for na ba beto abade ama constituency na constituency no so omuso yaso omu ina omuso akọ region akọ to abade ama region executive no ansa na yakwa akọ yi national executive ansa na yababo boso ade aba flag ballership the twatwa kura ye MP anase obi oye obetu flankati tuni tisisi ana so fa na de meka say NDC ni de sati buse achipa be ba na say that lesson be ba de eno de se be mbedu asa obi anyini tisa. Now looking at how now we praise honorable MC, do you think say obe contesting?
sisi ndem ni na adwene mu de but ndc yen hye obi se wo na wayɛ adwuma ntino bla be context ni ento abamfanyere mfama oba na se achipalato nso obeba na se omo fom won hu se achipalato na obebo na eto abamma na ano no yemfa nkokoto ye to it adwuma oben grassroots no because mo nim de ekoso abia de America FMC hu abi na obi nso mpe sure but achipalato nsem keka okọ radio so keka kan TV so okọ keka kan abi na obi ni je ho obeto abade ama achipalato nti no de sisi amena okase so obeba oba na obi nso fufuro wa no so be de beba de now ne de ye dwene Ghana ho adwene mampon ho se be ya mampon befa ntoma pae de efra because bere bebre de de nim etwaye sese mo be party in power yi mpunto be na mo hweza me mampon no we 24 hour market na ya babe o mababe mo da nim gusita no mo mababe hwe amoba won se market enye kura nyama nim ni kuenu market wa asai 24 hour economy no omo ahye bose o mba behwe na omaboa ama atima kɔ yi se be ye dwa di be kɔ wa no se dwira mo ne tachima mo na ade atebubu mo eto so mienu enso so eye mampon wa yi enso so aye se be mpeduasa MC hye bose factory obemma ye factory e wokurumu ansa na obefiri so awaye de afiri so nti be giri se endis 4 years we kura yin akwan ni nsuo ni school adan yin firi mu because ade ndisi ba o moye nkane asemu sane ma we kura ndisi nya anasa ndisi timi ye e wokuruma de ma sebe mpedu asa mampon man a menu am giri se sebe mpedu asa mampon man ni beje na o masa to ndisi so aji yeko menu yeko final words ya kakra me kana se me chia ono bo Yakub Yusuf ye wo bana ye mu bebere na enye ne nya adwen but na dwuma pan na dwuma so a wode agu fom no kire se papa no wo mini adwuma menenam nim se ka oba obaye ne matoka but wa ye adwuma eya chan MPP penso regional minister bi wa ye chan MPP penso deputy minister bi wa chan MPP penso minister bi kura obo no modern kura sen Dr. Mamudu Bawumia yankopon hira no no mbo mampon wanya mampon yie na mampon nye kraba because ani nyina ehwe no oba ne nsem bebre na ye de ekoso onfa na so antoto fom se bodem ni mpo na ka asem a kire na wontie na onfa nya adwuma abia bodem ni na asem no nkwaje ye de ewom wanya na dwen se omo amu atwa ne ho ahye ni nyina na betima ka asem a obede obetie se wo no hu se oni no hu so ye MPP ni mpo na be ka asem a wontie kakra mesre honorable MC nyina no se be ye mampon be fa na ntoma pae de efra abusia meda wase se wotimi ene yatena abesi pepesuwe mene achipalato ina edi nkomo oye NDC communicator ewo Asante Mampon ebekoso an na didi nkomo ti ebesere se ube follow platform no on Facebook GH report na urem YouTube so a eno so GH report opese u follow me my personal account so a enso wo search journalist Kobi eno so sabe kame na ye nyina etimi edi ensa so honom se wo ye NPP ni wo ye NDC ni na wo so opese e have one conversation said me achi ya obetimi apeke numbers na go screen no ase ho no na wone makasa baby a wo bia no e ba betena ha na ye di enkomo achi menia beda wase mesoma da ase menia esa bishia ti say wo firi akọ hin no oh zede ja ajise me ko pe bibidi na oto aso eto aso na adachi ade sen wa oni tua bia de na ha o ba na mu MC ma me hu we ma hu ma me ti wonti ma anya no waka na kura ye de akire no obeti ma ye nso no kura de e ba ko pe no obo hu ma de ndi aye de akire no ti jene na musa ade achi de edan a ade nso be de ebesa ni ameda ase mesoma da ase okay